dobro da si me video da li se zađujem i svaka 24 sata. Daj, brat Milo. Ajde mi više. Šta taj mali dosadan uvijek? Daj malo. Ljudi, tamo Isak spava, sad će sa ovim ići njega probuditi. Ti normalan. Isak! Pusti vam para! A gdje je mali više pusti me? Tamo smo iz... Pusti vam para! Dobro je, dobro. Viđaj, daj para! Viđaj! Joj, i ti Sarsane više dosadan. Cijeli dan me tudi handriš. Gdje pusti me Viđaj više? para, viđaj! Gdje treba imen para? Daj mi para. U redu, ja znam, prijatelja da ću ti. Baš ti hvala. Šta je ovo, majmune jedene? Lažne pare, men dale, jel?